reka tukubwire ko umusirikare mukuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umusirikare mukuru uyoboye brigade ya 12 yo muri Minembwe afungiye Kinshasa, ni ku murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni muri iki cyumweru dusoje nibwo General Andre Ohenzo usanzwe uyobora abasirikare ba FARDC mu misozi miremire y'umurenge yahamagajwe nyine Kinshasa, ahageze atabwa muri yombi. Hagati aho turaza kukubwira ko nubundi aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye kwamaganwa n'abadepite. Uti bimeze bite rero? Benshi mu badepite bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kwamagana ndetse no kwamaganira kure guverinoma nshya niherutse gushyirwaho na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Tuluka, nyuma yo kugirwa nyine Minisitiri w'Intebe na perezida nyine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero yose niyo tugiye kuba tugaruka gatanu kuri gatanu, nkubwira ngo utari wakora subscribe wayikora, ugakora share, ikindi ugatera comment ku biganiro n'amakuru tuba tugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu. Reka duhere kuri inkuru ivuga ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye kwamaganirwa kure n'abadepite. Benshi rero mu badepite bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kwamagana cyangwa se kwanga no kwamaganira kure guverinoma nshya iherutse gushyirwaho na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Tuluka, nyuma yo kugirwa Minisitiri w'Intebe na perezida ndetse afatanije na perezida Felix Tshisekedi Tshilombo. Yatangaje abagize guverinoma nshya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Abagize leta rero bangana na 54 bari mu bice bigera kuri bitanu, harimo abaminisitiri b'intebe bungirije, ba minisitiri ba leta, minisitiri intumwa na ba visi minisitiri. Iyi guverinoma nshya rero yagaragayemo n'ubundi impinduka ugereranyije n'iyari isanzweho, kuko n'ubundi hahinduwe abarimo minisitiri w'ingabo, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, minisitiri w'umutekano w'imbere, minisitiri w'ubukungu, minisitiri w'imari ndetse na minisitiri w'ubutabera. Twakubwira ko rero n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nkuko iyi nkuru ikomeza ibivuga, aba badepite bavuze ko ubwo Sumirwa n'ubundi yashyiragaho abagize iyi guverinoma yarenze ku biteganwa n'ingingo ya 90 y'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko hari ibice by'igihugu yabogamiyeho cyane, mu gihe nka Mineme nta n'umwe n'ubundi ifite uyihagarariye. Bongeyeho ko rero ko iyi guverinoma n'ubundi idashingiye ku bwumvikane bw'imitwe ya politiki, aho buri wese n'ubundi bagombaga guharanirwa cyangwa se guhagararirwa. Ikibazo gikomeye rero bagaragaje kiri muri iyi guverinoma nuko hari imitwe ya politiki ifite ubwiganze mu mutwe w'abadepite yabuze umwanya byibuze umwe muri guverinoma. Aba badepite rero bakaba basabye leta ya Kongo ko hasubikwa igikorwa cyo kurahiza abagize guverinoma nshya giteganyijwe tariki ya 15 Kamena 2024, hagasubirwamo n'ubundi amatora mu buryo butabagamiye cyangwa se butabogamiye uruhande runaka. Hagati twakubwira ko n'ubundi umusirikare mukuru uyoboye brigade ya 12 yo muri Minembwe afungiye Kinshasa mu murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni muri iki cyumweru dushoje nibwo General Andre Ohenzo usanzwe uyobora abasirikare ba FARDC mu misozi miremire y'umurenge yahamagajwe Kinshasa, hageze ratabwa muri yombi. Nkuko iyi nkuru ikomeza ibivuga rero tukanayikesha Minembwe Capital News, iyi nkuru ikavuga ko General Andre Ohenzo ko yafunzwe n'ubundi azira gukorana bya hafi na Twirwaneho uyobowe na Colonel Rukunda Michel wamamaye ku izina rya Makanika. Ikanavuga ko uyu musirikare rero yatawe muri yombi mu mpera z'icyumweru dusoje, kuri ubu akaba afungiwe n'ubundi cyangwa se afungiwe mu perereza ry'igisirikare rya FARDC Kinshasa. Ni mu butumwa rero bagaragaje bugira buti komanda wa brigade ya 12 General Andre Ohenzo afungiye Kinshasa kandi arazira gukorana bya hafi na Twirwaneho. General Andre Ohenzo yahawe kuyobora brigade ya 12 tariki ya 13 z'ukwezi kwa 2023. Igihe rero yavuze ko azanye amahoro mu misozi miremire y'umurenge, ni mu gihe n'ubundi yasanze hari ubushyamirane bukaze hagati ya Twirwaneho n'ingabo za leta ya Kinshasa, kandi ubu n'ubundi ubushyamirane bwari bumaze hafi imyaka irenga. Ariko n'ubundi kuva General Andre Ohenzo ageze muri ibi bice, ubukana bw'intambara bwaragabanutse hagati y'ingabo za leta na Twirwaneho ndetse na Mayimayi zwo gukorana bya hafi n'izi ngabo za FARDC.
Ibyo rero bibaye mu gihe n'ubundi ingabo z'u Burundi zikorana n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zongeye kwisuka ku bwinshi mu misozi miremire y'umurenge, aho binavuga ko izi ngabo zaba zifite n'ubundi umugambi wo kurwanya twirwaneho. Ku munsi w'ejo hashize rero nibwo izi ngabo z'u Burundi zageze muri Minembwe ndetse zishinga n'ibirindiro mu bice byinshi byo muri Minembwe nk'ahitwa mu Karingi, Kiziba ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 uyobowe na General Sultani Makenga hakaza n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo murabizi ko harimo ingabo zaturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, Malawi, Tanzania, Afurika y'Epfo, zaje nyine mu buryo bwa SAMIDRC cyangwa se mu butumwa bwa SAMIDRC ziturutse mu muryango wa SADC. Usibye ibyo kandi hari ingabo z'u Burundi ni ingabo zaje gufasha igisirikare cya Kongo mu kurwanya no guhangana n'imitwe yitwaje intwaro, by'umwihariko umutwe wa M23 biri kumvikana uri kuvugwa cyane muri iyi minsi. Usibye ibyo kandi hari n'abarwanyi cyangwa se n'imitwe yitwaje imbunda igenda nabwo yifasha igisirikare cya Kongo mu guhangana n'umutwe wa M23. Kuri ubu rero muri iyo mirwano ibintu birakomeza kuba bibi cyane, ndetse M23 yafashe umujyi wa Kanyabayonga ndetse FARDC na MONUSCO bakwira imishwaro. Twari twibagiye no kukubwira ko n'ubundi harimo na MONUSCO. MONUSCO ni ingabo z'umuryango w'abibumbye zoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo zigarure amahoro, zikaba zihamaze imyaka irenga 20 ndetse kuri ubu zikaba ziri gukwira ibishwaro nyine mu gihe M23 iri kubotsa igitutu. Kuri uyu wa kabiri rero tariki 5 Kamena, imiryango itegamiye kuri leta yashinje inyeshyamba za M23 gutera igisasu mu gace gatuwe n'abasivile mu bihe ruhande rwegereye izi nyeshyamba nyine rwemeza ko igisasu cyatewe na FARDC igihe yahungaga Kanyabayonga, bivugwa ko yaraye n'ubundi ifashwe na M23. Kuri ubu rero ntacyo uruhande rwa guverinoma ruratangaza kuri aya makuru. Icyakora imirwano yari yakajije umurego muri aka gace hagati y'ingabo za Kongo n'inyeshyamba za M23 mu bice bikikije Kanyabayonga. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko ku ruhande rwa Masisi byibuze ibindi bisasu bibiri byajugunywe n'ubundi ndetse byajugunywe kuri uyu wa mbere n'inyeshyamba za M23 biva mu misozi bagenzura hafi ya Sake bikagwa Ikasengezi mu burengerazuba rero bwa Mugunga. Nta muntu byahitanye. Umutuzo wari wahagarutse mu mujyi wa Sake kuri uyu wa kabiri nyuma y'ubwoba ku mugoroba kuri uyu wa mbere kubera n'ubundi amasasu yumvikanye muri uyu mujyi. Twakubwira ko rero ku rundi ruhande abagereye mu M23 bavuga ko kuri uyu wa kabiri igisirikare cya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo ubwo bahungaga Kanyabayonga bajugunye igisasu mu gace ka Burotwa ni muri teritwari ya Rubero. Ku isaha y'isa 11 z'umugoroba nibwo byatangajwe na bamwe mu bakurikiranira urugamba ko M23 yamaze kubohoza Kanyabayonga, nubwo umuvugizi wa MONUSCO yuniriye Tona Colonel Kadagini Mansa yari yemeje ko bohereje n'ubundi ngabo gufasha FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo kubuza M23 gufata agace ka Kanyabayonga. Twakubwira ko rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi mirwano y'Ikanyabayonga yatumye bahatuye bahagarikirwa imfashanyo, ni mu gihe intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye. Kuri ubu rero umuryango utabara imbabare ku isi wahagaritse igikorwa cyo gutanga imfashanyo y'ibiribwa by'umwihariko ku bantu bateshejwe byabo babarizwa mu gace ka Kanyabayonga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gikorwa rero cyari cyatangiye ku itariki 30 z'ukwezi gushize, bikaba rero byari byitezwe ko n'ubundi kizarangira mu byumweru bike biri imbere cyangwa se bibiri biri imbere. Itangazo rero rivuga ko kuri uyu wa kabiri tariki 4 Kamena rikavuga ko rero intambara iri hagati y'ingabo za leta FARDC n'umutwe wa M23 yatumye abaturiye Kanyabayonga bata ingo zabo. Favier rero n'ubundi uyobora CICR Igoma yavuze ko n'ubundi abantu bagera ku 58 bari bagenewe iyo mfashanyo batayibonye bose, ahubwo ngo bashoboye gufasha abagera kuri 29 bitewe n'imirwano ndetse n'amikoro make. Tariki 30 Gicurasi 2024 nibwo n'ubundi abaturage benshi babyutse bahunga imirwano iri kubera muri Kanyabayonga muri Rucuru
bavuga ko amasasu akomeje kuba menshi cyane, ndetse bahunze kubera ubuzima bwabo bushobora kujya mu kaga. Itangazo ibi rero mu gihe M23 n'ubundi kunze guhamagarira abaturage bahunze kugaruka bwangu mu bice igenzura, kuko n'ubundi abahatuye batekanye kandi bafite imibereho myiza nk'uko bigenda n'ubundi bigaragazwa n'uwo mutwe wa M23. Kuri ubu rero ni ibintu bikomeza gufata indi ntera aho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera n'ubundi urugamba rukomeje guhuza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo batandukanye. Birumvikana bari gufasha nyine iki gisirikare mu kurwanya no guhangana n'umutwe wa M23, ndetse twakubwira ko rero M23 nayo ivuga ko irwanira uburenganzira bwayo ndetse ikarwanira uburenganzira bwa bene wabo b'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi, kubera ko bavuga ko bakorerwa ibikorwa bibi cyane birimo ibyicarubozo n'ibindi bikorwa nyine bibasira, ndetse ngari nayo mpamvu batumye bafata intwaro kugira ngo barengere bene wabo, nk'uko M23 yagiye bigaragaza mu bihe bitandukanye, ndetse no mu rugamba rwakunze guhuza igisirikare cya Kongo n'uyu mutwe wa M23. Kuri ubu twakubwira ko n'ubundi aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakunze kumvikana ishinja igihugu cy'u Rwanda gushyigikira no gufasha umutwe wa M23, nubwo u Rwanda rwagiye rubihakana rukavuga ko nta nyungu rwakura mu kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabura umutekano. Igaragaza ko rwose u Rwanda rugaragaza ko rwose ntaho ruhuriye n'umutwe wa M23, usibye rero kuba n'ubundi u Rwanda rwaramaganiye kure ibirego bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'uko u Rwanda rwaba rufasha umutwe wa M23. Twanakubwira ko ahubwo u Rwanda rwahindukiye narwo rugashinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishyigikira ikanafasha umutwe wa FDLR, ngo ni umutwe rero uvuga ko urwana kugira ngo uzabohore igihugu cy'u Rwanda, ariko u Rwanda rwo rukagaragaza ko ari umutwe ugamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda nk'uko byagiye bigarukaho mu bihe bitandukanye. Ndetse twakubwira ko uyu mutwe wa FDLR washyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko ba mukerarugendo ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bapfiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishwe n'uyu mutwe wa FDLR. Twakubwira ko rero n'ubundi M23 nayo yagiye ihakana kuba u Rwanda rufasha uyu mutwe, ndetse M23 yagiye ivuga ko nta gihugu na kimwe gifasha uyu mutwe wa M23. M23 ikavuga ko ibikoresho ikoresha mu rugamba bimwe biba byambuye igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igatangira kubikoresha, ndetse ngo ibi byambura n'ubundi ngo bagatwira imishwaro. Iyo bakwiriye imishwaro rero hari ibikoresho bimwe na bimwe bya gisirikare bagenda batabituma mu twa M23 ugenda ukabyitorera, ndetse ugatangira kubikoresha mu guhangana n'igisirikare cya Kongo FARDC. Usibye aho rero ahandi bavuga ko bakuri ibikoresho bya gisirikare bibafasha mu rugamba rwabo rwo guhangana n'igisirikare cya Kongo FARDC. M23 ivuga ko ubwo yahungaga muri za 2013 yasize ihisha intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare uyu munsi biri kuyifasha mu kurwana no guhangana n'igisirikare cya Kongo FARDC. Usibye ibyo kandi twakubwira ko ahandi M23 yatangaje ko ikura ibikoresho bya gisirikare ari mu basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko bafata umwanzuro wo kugurisha nyine bimwe mu bikoresho byabo, ndetse M23 ikabibagurira nyine, ndetse igatangira no kubikoresha mu kurwanya igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu rero bikomeza gufata indi ntera umunsi ku wundi, ndetse imirwanire kujya imbere. Hari ibihugu byaje gufasha igisirikare cya Kongo mu guhangana n'uyu mutwe wa M23 birimo Malawi, Tanzania, Afrika y'Epfo, Burundi, imitwe yitwaje intwaro ni byinshi rero, cyase ni benshi baje gufasha n'ubundi iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo kibashe guhangana no kurwanya umutwe wa M23. Ndetse umutwe wa M23 uvuga kurwanira uburenganzira bw'abakongomani, by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi.